Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera hano mu Rwanda aho General Ritade Kabarebe yagaragaje ko ubucuruzi hagati y'ibihugu bya EAC bukiri hasi. Umunyamabanga wa leta y'u Rwanda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ubufatanye n'akarere General Ritade James Kabarebe yagaragaje ko ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bukiri hasi kubera imbogamizi bahura nazo. General Ritade Kabarebe yatangiye ubu busabe mu nama yo ku rwego rwo hejuru yitabiriwe n'abaminisitiri bo muri EAC yabereye i Arusha ku cyicaro cy'uyu muryango yahujwe n'isabukuru y'imyaka 25 umaze utangijwe bundi bushya. Raporo yateguwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC igaragaza ko ubucuruzi bw'ibihugu byo muri uyu muryango n'ibyo ku yindi migabane bwazamutse 37% aho bwavuye ku gaciro ka miliyari 36 z'amadolari muri 2017 bugera kuri miliyari 109 muri 2023. Muri iyi myaka EAC yari igizwe n'abanyamuryango batandatu yabonye abandi babiri aribo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiyemo muri 2022 ndetse na Somalia yinjiyemo muri 2023 bongereye agaciro k'ibiva muri uyu muryango bijya mu yindi migabane. Bigizwemo uruhare n'isoko rusange rihuza Afurika AfCFTA. Ubucuruzi bw'ibihugu bya EAC n'ibyo kuri uyu mugabane bwavuye ku gaciro ka miliyari 19 z'amadolari muri 2017 bugera kuri miliyari 24 z'amadolari muri 2023. Uyu muryango ugaragaza ko muri iyi myaka ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize EAC bwavuye ku gaciro ka miliyari 6 z'amadolari muri 2017 kagera kuri miliyari 13 nyuma y'imyaka 6. General Ritade Kabarebe yavuze ko bishimishije kuba mu myaka 25 ishize uyu muryango wari ufite abanyamuryango batatu wagutse bakagera ku 8. Ahamya ko ari ikimenyetso kigaragaza ko ibi bihugu bishaka gukorana. Yagize ati ariko uku kwaguka gukeneye amavugurura kugira ngo haboneke inyungu zifatika ku banyamuryango bose. Intambwe ifatika yaratewe rwose mu guhuza za gasutamo no gushyira mu bikorwa amahame y'isoko rimwe bishimangira umwanya wa EAC nk'umuryango wa mbere ushingiye ku bukungu muri Afurika. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko nubwo habayeho kwaguka k'umuryango ubucuruzi hagati y'ibihugu biwugize bikiri hasi. Ati ariko ubucuruzi hagati ya EAC biracyari hasi bishimangira ko dukwiye kongera imbaraga mu bufatanye no kwishyira hamwe birushijeho. Yasobanuye ko hari imbogamizi z'ibihugu bigishyiraho amabwiriza abangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ingamba zo guhagarika ubucuruzi bava hamwe bajya ahandi no kubura ku ingamba zihuriweho zo guhangana n'ibibazo bituruka hanze. Agaragaza ko kizakemuka bishoboka. General Ritade Kabarebe yagize ati imbogamizi nk'amabwiriza abangamira ubucuruzi, guhagarika ubucuruzi no kubura nk'uburyo buhuriweho bwo gukemura ibibazo bituruka hanze biri mu maboko yacu kandi bigomba gukemuka. Yamenyesheje bagenzi be ko gukuraho izi mbogamizi bizatuma EAC itera imbere. Abizeza ko u Rwanda rwiteguye gutanga rutizigamye umusanzu warwo kugira ngo intego yo kwishyira hamwe kuzuye k'uyu muryango ugerweho. Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho aho tuyakomereje kuri no nkuru igira iti urukiko rwagaragaje ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa Oswald Rurangwa. Urukiko rukuru rwa Kigali rwemeje ko urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi ari rwo rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza ruregwamo Rurangwa Oswald ukurikiranweho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Urubanza rw'ubujurire mu bushinjacyaha bwatanzwe nyuma yaho mu kwezi gushize urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatesheje agaciro igihano urukiko gacaca rwa Gisozi rwari rwakatiye Rurangwa Oswald. Rurangwa yakatiwe n'urukiko gacaca igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ku Gisozi no mu bice by'umujyi wa Kigali. Ubwo yakatirwaga ntabwo yabaga mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 7 Ukwakira 2021
yohereje Rurangwa mu Rwanda ngo ajye kurangiza igihano yari yarakatiwe, kuri ubu afungiye mu igororero rya Nyarugenge. Ubwo yageraga mu Rwanda yari afite uburenganzira bwo kuba yarasubirishamo urubanza, ariko aho gusaba kurusubirishamo yasabye ko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatesha agaciro icyemezo cy'inkiko gacaca zamuhamije ibyaha bya jenoside narwo rurabyemera. Ubushinjacyaha ntibwishimiye icyemezo cy'urukiko, burakijuririra mu rukiko rukuru rwa Kigali bugaragaza ko urukiko rwisumbuye rwasobanuye itegeko mu buryo butari bwo. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rusobanura ko rwashingiye ku ngingo ya 8 y'itegeko ngenga rikuraho inkiko gacaca rikanagena uburyo bwo gukemura ibibazo byari bubasha bwazo. Iryo tegeko rivuga ko umuntu woherejwe u Rwanda mu gihugu cy'amahanga kugira ngo aburanishwe yari yarakatiwe n'inkiko gacaca aburanishwa n'urukiko rubifitiye ububasha nk'uko biteganywa n'iri tegeko ngenga. Icyakora icyemezo cyari cyaramufatiwe n'inkiko gacaca kibanza guteshwa agaciro n'urwo rukiko. Ubushinjacyaha bugaragaza ko nubwo ari cyo itegeko rivuga, abantu boherejwe n'ibindi bihugu ngo baburanishwe batandukanye no kuri Oswald Rurangwa ngo kuko yari yoherejwe na Amerika ngo arangize igihano yari yarakatiwe aho kuba yaragiye kuburanishwa. Bwasobanuye ko uburenganzira Oswald Rurangwa yari afite ari ukuba yasubishamo urubanza mu buryo busanzwe hatabanje guteshwa agaciro icyemezo cy'inkiko gacaca zari zaramufatiye. Icyemezo cy'urukiko rukuru rwa Kigali cyasomwe ku itariki ya 29 Ugushyingo 2024 rwemeza ko urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi ari rwo rufite ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza. Rwategetse ko urubanza rwoherezwaho ngo abe ari rwo ruburanisha ubujurire bw'ubushinjacyaha. Biteganyijwe ko kandi ku itariki ya 3 Gashyantare 2025 hazaburanishwa urubanza mu mizi hasuzumwa niba Rurangwa Oswald afite impamvu zumvikana zatuma urubanza rusubirwamo. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, Rurangwa yari atuye muri yahoze ari segiteri Gisozi ni mu mujyi wa Kigali, yari umuyobozi w'ishuri akaba n'uwa MRND muri iyo segiteri. Bivugwa ko Rurangwa ari umwe mu bagize uruhare mu bwicanyi bwahitanye Abatutsi benshi kuri Sainte Famille ndetse na Saint Paul muri Kigali. Avugwaho kandi kuba yaragize uruhare mu ishingwa rya bariyeri zari zigamije gufatirwaho no kwica Abatutsi hirya no hino muri Kigali. Yaregwaga mu rubanza rumwe na Majoro Generali Laurent Munyakazi wakatiwe igifungo cya burundu wari perefe ya Kigali Koloneli Tarisisi Irenzaho. Ni amakuru agezweho mukomeje gukurikira hano ku Imena Official. Munyemerere aya makuru tugane ku musozo, ariko mbere ko tugana ku musozo tubanze tubagezeho ino nkuru ya nyuma. Ni inkuru igira iti Rwanda Revenue yerekanye ibicuruzwa bya magendu byafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu, kuri uyu wa gatanu tariki 29 Ugushyingo 2024, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyagaragaje ibicuruzwa byafatiwe ku mupaka wa Rusumo byinjizwa mu gihugu mu buryo bwa magendu. Ibyo bicuruzwa ni ibyuma by'imodoka, amavuta yo kwisiga n'inkweto byagombaga gusora asaga miliyari 77 z'amanyarwanda. Umwe mu bakurikiranweho icyaha cyo kwinjiza amagendu witwa Bizimana Maurice n'umufatanyacyaha we bakoresheje amayeri yo guhisha no kubeshya mu menyekanisha ry'ibicuruzwa muri gasutamo bigamije kwinjiza mu gihugu ibicuruzwa birimo ibitemewe no kunyereza imisoro. Nk'uko biteganywa mu ngingo ya 200 itegeko rya EAC rigena imicungire ya za gasutamo, umuntu uwo ari we wese uhisha ibicuruzwa kugira ngo bitanyura mu nzira za gasutamo kandi abizi neza abakoze icyaha gihanishwa igifungo kitarenze imyaka 5 n'ihazabu ingana na 50% y'igiciro cy'ibicuruzwa byari kubarirwaho umusoro. Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho. Munyemerere ayuno munsi yo tuyasoreza ahangaha. Mukomeze mugire umugoroba mwiza cyane. Bye bye.